UMDC Kamauhati Constituency uba Charles Marngar mentakasngi ke pratarik uyayong arhajar arpoar ulalet ban ajing yarap syaki santali ki village organization jongki shnong ki ba hakathan terso daki syuki kenang ba kinyo ban pendan kam haki office trekam ki jongki berhaswa ban IT ye kite ki syuki la penlong ya kajing lang ka balengkon hayeng dorbar hall jongka shnong terso bat layo ru kajing batai bat kentu nakal yang ki bril jongka besen habaya de ban seng ya ka kenhon ka bala tip kung ka producer group lengba kanika kenhon kinong rap kin yo la yo lenti shu kumno ban penyat yau ya ki marap ki jongki Bagi kau mana kebor kepada sisa, dengan yaksa ban pendam ia kejeng kular ke bangkular ipi. Kemudian kesengi ngomrak kini kisuki, kejeng yakut jongi hak tu kupor, imal ladang bakala kita live hold lagi serba bro. Live hold lagi serba bro. Te om dia ngaba baca habirap suki pihak i live spot terli. Tahu ngato, nakular hani em program. Debat mentang kesengi ngalapoi yang ni ngayu jentip ba kilabun teliki SSG. Apa deng di jeng ki babun. Ibor ibarat skim ke bayo narpo di council tang kendit. Dengan sukumen mani itu ipi kumbak kendai pol telik sno. Ngalayo ban ai ki skim nak MDC skim ke bang. De plus nang ta kiwe pada ki bangat taulan nak tulop jonga kendian ke bangayo nawe bayarap ki perlok bakum ta ter niyo banyaram iki serba group iki senglong kami iki balang bakum ta ter yang sukumen bangayo gani ke platform bama pigi pai ba pi ay nga ban sakri i MLA mar kajing alakloi jung i ya kajing yarap yangi kum kasna right terso ibabun kijing ye lane kijing kendu jungi ila yarap bat ila kersan yangi bat kumba ong i ne i rambak sindong jong ka terso peden mo ibala i kular ya kata gajing yarap jungi bat kantam yangi kum ki SSG iwan hakane ka por ba i ka BO jungi ka dap arsnem re ilawan bat ila kular yangi kum ki SSG ban ay ki syuki andre hakat kat kum ke jing kular jungi kalau urlong sisya te hakane ka por ngapediang subha ia ki MDC de jungi ibaki lakular ya kaji kular jumpi bat kalau urlong sisya kan ni kapor